Za svoje treće izdanje Čokofest je pripremio nekoliko noviteta. Prvi je da se s Čokofestom spojio festival Coffee Art, pa će kava i čokolada ujediniti svoje okuse. Drugi novitet je lokacija, jer se festival seli nekoliko stotina metara istočnije, u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Logično je stoga da će naglasak biti na umjetnosti. Ove godine imamo malo veći naglasak na umjetnost. Tako da imamo goste, američku slikaricu Karel Eland koja će slikati kavom i čokoladom i prvi put dolazi u Hrvatsku, i imamo albanskog umjetnika Sajmira Stratija koji radi tehniku mozaika, znači on će na licu mjesta raditi od različitih zrna kave mozaike. U glazbenom programu zasvirat će izvođači iz Senegala, a kad je riječ o izlagačima, naglasak je na onima domaćima. Recimo da ćemo imati premijeru čokolade sa drniškim pršutom u izvedbi naše tradicionalne nadaline iz Splita i Marinka Biškića. On je malo odlučio eksperimentirati sa domaćim okusima, pa nakon smokve, lavande, ruzmarina i tih dalmatinskih začina sad se odlučio za nešto konkretno, a zove se pršut. No čokolada s pršutom nije jedina neobična delicija na festivalu. Tu su i praline koje nisu baš pogodne za vegetarijance. Radi se o pralini od čokolade sa čvarcima koji nisu slani, da odamo odmah tajnu, ali daju jednu posebnu specifičnu notu. Naime, svi znamo da je čokolada ima maslaca kakao unutra, ima biljnih masti i tako dalje, međutim ovo je prirodno, ovo je zdrava čokolada na samoborski način. Ono što se nije promijenilo je besplatan ulaz na festival, pa se nameće pitanje kako je on opstao s obzirom da ga od početka prati recesija. Čokolada je jako pozitivna priča i izaziva naprosto nekakvu radost i veselje, što kod nas koji se bavimo time, a još više kod posjetitelja koji dolaze. Više informacija o događanjima na festivalu možete pronaći na njegovim internetskim stranicama.